Situasi terkini di Jalan Cikeruh, RW 9. Karunya tuh, dia para pemuda. Saya nu kalau tanda. Karunya tuh, dia para pemuda. Udah balansa. Saya nu kalau tanda. Udah balansa. Karunya tuh, dia para pemuda. Udah balansa. Saya nu kalau tanda. Udah balansa. Banjir euy. Ayo. ให้ yang มี แล้ว มา แล้ว เนี่ย เฮีย Tah. Tah. Banjir euy. Ayo. ให้ yang มี แล้ว มา แล้ว เนี่ย เฮีย Tah. Tah.